uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ndibulisa uapostoli, ndibulisa imfundisi, ndibulisa umama, ulutsha iSunday School egameni likaJesu. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lo umi ngaphambili ngumama uSinali, ngunobonga Sinali. Ndisuka eMount Moriah, ndihamba ke nabantwana bam. Ndaqonda uba ngeke ndikwazi ungaphakami ngenxa yegama elithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. Ukhona umntwana wam olapha phansi, ohlela lapha phansi, usipho kuhle igama. Bazalwana obegula ngamadimoni, amadimoni uSathane befuna uba umsebenzise into yokubana athakathe awise abefundisi, achithe amabandla esikolweni nje ebaleka ebanjwa. Hayi ngoba bendingathandazi, engathandazelwa futhi, kodwa loo nto yenze ibe malana xa ezobhala ivuke phansi. Kodwa bazalwana, mhla umama uXokozela waye wandifaka egruphini ekhaya lezwi, walanto kanti ndiyafumana imfundiso eligama lithi uJesu Kristu inkosi. Saqalisa sabiza eligama lithi uJesu Kristu inkosi. Kumhla amadimoni wokuthakatha ahambayo, kumhla wathi waconcentrate nje nasesikolweni, uyapasa kangangoko zange aphinde agule. Njengoba ndibekule ndawo abagcwele ingase ndikhale kakhulu ngenxa yamandla kweligama elithi uJesu Kristu inkosi. Linamandla eligama elithi uJesu Kristu inkosi. Silibiza sesizothandaza, sesihleli, sebesuka esikolweni, umuntu nje xa ebulisa uthi uJesu Kristu inkosi, asisathi endlini molo, kodwa sithi uJesu Kristu inkosi. Uphilile nam uhleli phaa esitulweni njengoba esenza ugrade 11, lamadimoni ayiqale esenza ugrade 10, wamphinda ugrade 10 njengoba ugrade 11 ngoku. Bazalwane, upase ngendlela emangalisayo, upasile kakhulu, nothi nje kancinci, basile kakhulu. Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ndizobonga tata uapostoli, ndizobonga, ngeke ndingabongi. Bengathi nje akude kuse, ndizobonga eligama elithi uJesu Kristu inkosi. Nami ndiyamsebenzela ngoba ndifumene i-accident njengoba ndibona ndifaka i-corset, kodwa ke sendifaka kuba xa ndihleli kakhulu kuye kuvakale. Liyandisebenzela nami, ndibona ukuphila empilweni yam ngoba kuthi xa khona indawo ezibuhlungu lize nje igama elithi uJesu Kristu inkosi. Uba mhlawumbi ubuhlungu emlenzeni ndithi uJesu Kristu inkosi, njengoba kathathu sithule sithi 2 inhlungu ngaphandle kwempilisi. Ipilisi ndazigqibela kudala ukusela, kodwa nje sendibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi.